Yes, twongera kuba ikaze mwese mudukurikiye aho muherereye hose. Uyu akaba ari umwanya tugiye kugaruka mu makuru abagiye anyura mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Amakuru yacu rero turahera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho batubwira ko wagerageje kwica Donald Trump yakatiwe gufungwa burundu ashaka kwiyicira mu rukiko. Ryan Roof wagerageje kwica Perezida Donald Trump mu mwaka wa 2024 yari ku kibuga cya golf muri Florida, yakatiwe n'inkiko za Amerika igifungo cya burundu. Roof w'imyaka 59 yahamijwe icyaha cyo gushaka kwica Donald Trump wari umukandida w'ishyaka ry'abarepublikani ubwo yari kuri Trump International Golf Club. Umwe mu bashinzwe umutekano wa Trump wari aho yarabutswe umunwa w'imbunda mu gihuru ahita arasamo, bituma Ryan Roof yiruka bamufatira hafi aho. Umwanzuro w'urubanza wasomwe n'umucamanza Irene Cannon ugaragaza ko icyaha cya Roof gikwiye nta kabuza igifungo cya burundu. Yagize ati, yateguye mu gihe cy'amezi menshi kwica umukandida, ahabwa amahirwe yo kuba perezida, ndetse byerekana ko yari yiteguye kwica uwo ari we wese uri mu nzira, ndetse kuva icyo gihe ntiyigeze yicuza cyangwa ngo asabe imbabazi abo yahemukiye. Umunyamategeko Martin Ross wunganira Roof mu mategeko yavuze ko biteguye kujuririra iki cyemezo. Urukiko rukimara kumuhamya iki cyaha, Roof yashatse kwiyahura yishinze ikaramu mu ijosi, ariko abashinzwe umutekano bahita batabara bamuvana mu rukiko. Akaba ari uku rero byifasha no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tujye hano muri Uganda, aho General Muhoozi yikomye minisitiri w'itumanaho muri Uganda. Umuhungu wa Perezida Museveni, General Muhoozi Kainerugaba, akaba ari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, yikomye minisitiri w'itumanaho muri iki gihugu Dr. Chris Baryomunsi, nyuma y'uko avuze ko bimwe mu byo ashyira ku mbuga nkoranyambaga bibangamira akazi ke. Ibi byatangiye nyuma y'uko Dr. Baryomunsi atangaje ko yabwiye Perezida Museveni ko ubutumwa umuhungu ashyira ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ku rukuta rwa X, bumugora mu kazi ke nk'umuvugizi wa guverinoma. Dr. Baryomunsi yagiye agerageza kenshi gusobanura no kurengera General Muhoozi, avuga ko uyu mugaba mukuru w'ingabo akunda gushyira ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga, kandi k'ibyo akunze kwandika kuri konti ye ya X atabivuga abishyizeho umutima cyangwa ngo abe ari byo agambiriye, ahubwo aba ari amashyengo. Yagize ati, umugaba mukuru w'ingabo navuga mu izina rya guverinoma ya Uganda, ariko akunda gukoresha X. Yakomeje agira ati, nk'umuvugizi wa leta mbifata nk'ibitekerezo bisanzwe atanga ku mbuga nkoranyambaga binyuze kuri X. Nibyo koko ubutumwa bwe bwo kuri X butuma akazi ke mu buryo kagorana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni ubutumwa busa n'ubwarakaje cyane General Muhoozi, ndetse bahita batangira guterana amagambo abinyujije kuri X. Yahise asubiza Dr. Baryomunsi agira ati, Baryomunsi umuhemu ntazongera kuba minisitiri. Akaba ari uku rero byifashe. Baryomunsi nawe araza ati, navuye kure cyane ngezaho ndi kubera ubushobozi bwanjye, si impano z'umuntu, ndi umuntu wiyubatse. Kuba minisitiri si cyo kintu cyiza kurusha ibindi mu buzima, intego zanjye zirenga ibyo ngibyo kure cyane, reka dukorere Uganda, murakoze. Nyuma y'ubwo butumwa General Muhoozi ntiyanyuzwe, kuko yakomeje agira ati, ntacyo bitwaye, ubwo ntuzongera kuba minisitiri, banza unsaba imbabazi kandi unyiyungeho. Baryomunsi ati, data yanyigishije kwiyizera, yansabye kwirinda kunywa inzoga, mba ndi muzima amasaha 24 mu minsi 7 igize icyumweru.
kandi nkita ku kazi. Yampaye ubwisanzure kandi ntabwo ndwaye Peter Pan syndrome. Abanuka kuri X ntibazi ibyo twe abakiga ba nyabo dukozemo. Mugende gake. Yes, akaba ari uko rero byifashe hano kuri iyi nkuru ya General Muhoozi n'uyu muvandimwe ushinzwe itumanaho mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Yes, ari nako mbere yuko dukomeza utarakanda subscribe wayikanda ugakanda like kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi agiye atandukanye. Yes, tujye hano kuri Minisitiri Nduhungirehe aho yasabye abanyamurenge bavuga ko bene wabo baticwa gusubira mu bice bigenzurwa na leta ya RDC. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yasabye abanyamurenge bavuga ko nta bugizi bwa nabi bene wabo bakorerwa ko basura ibice bigenzurwa n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakamenya amakuru y'impamo. Ku wa 4 Gashyantare 2025 umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya yahuye n'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi biganjemo abanyamurenge i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyari kigamijwe ni ukubifashisha mu guhakana ubugizi bwa nabi abatuye muri Minembwe bakorerwa kuva muri 2017. Nk'uko Muyaya yabitangaje, aba banyamurenge barimo Emile Muhizi uvuga ko ababahagarariye bavuze ko AFC M23 irwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda bishaka kubateranya n'abandi banyekongo kandi ngo bazakomeza kwamagana ibikorwa byabo. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko guhura kwa Muyaya n'abanyekongo kwari kugamije kwiyamamaza mu itangazamakuru abaha umukoro wo gusura ibice bigenzurwa n'ingabo za RDC iz'u Burundi, umutwe w'iterabwoba wa FDLR na Wazalendo. Yagize ati guhurira mu byumba byiza i Washington kwamamajwe mu itangazamakuru ni byiza, ariko aba bantu basuye ibice bigenzurwa n'ihuriro FARDC, FDLR, Wazalendo na FDNB badaherekejwe byaba ari byiza kurushaho. Muyaya gihura n'abanyekongo umuryango MPA cyangwa se Mahoro Peace Association ugizwe n'abanyamurenge batuye muri Amerika watangaje ko Muhizi na bagenzi be badahagarariye abanyamurenge muri iki gihugu kuko bafite inzego bitoreye mu buryo bwemewe n'amategeko. Uyu muryango wagize uti aba bantu batoranyijwe batatowe bahuye na Minisitiri Muyaya babikoze ku giti cyabo. Ibyo bavuze naho bihuriye n'uruhande rw'umuryango w'abanyamurenge baba muri Amerika kandi ntaho bahuriye n'inzego zacu zatowe. Mahoro Peace Association iyobowe na Perezida Douglas G. Kabunda nirwo rwego rwonyine rwatowe hashingiwe kuri demokarasi ruhagarariye abanyamurenge muri Amerika. Cyangwa se Muhizi n'abagenzi be bahuye na Muyaya bagaragaza ko ibyo kuvuga ko abanyamurenge bagirirwa nabi ari ibinyoma mu gihe imitwe ya Wazalendo irimo uyobowe na General William Amuri Yakutumba na John Makaniki igaragaza ko abari mu bwoko ari abanyarwanda bakwiye kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urwango Wazalendo ifite abanyamurenge n'abandi banyekongo mu bwoko bw'abatutsi rwafashe intera muri Nzeri 2025 ubwo abarwanyi bayo birukanaga Brigadier General Olivier Gasita mu mujyi wa Uvira bamwita umututsi, umunyarwanda, umwanzi n'andi mazina, bakanaha abanyamurenge iminsi 10 yo kuba bavuye muri Uvira. Urwango abanyamurenge bafitiwe nirwagarukiye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kuko no muri Kivu y'Amajyaruguru Habyarimana Mbitse alias Jure Murumba uvugira Wazalendo yagaragaje ko abanyekongo b'abatutsi ari abanzi n'abagambanyi b'igihugu. Mu ntangiriro za Mutarama 2026 Murumba yibasiye Lieutenant General Pacifique Masunzu
wayoboraga intara ya gatatu y'igisirikare cya RDC amwita umugambanyi mu gihe bizwi ko uyu musirikare yitandukanyije na bagenzi be barwanira abanyamurenge akiyemeza gukorera leta. Akaba ari uku rero byifashe. Yes, ariko wowe turakanda subscribe wayikanda kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi agiye atandukanye. Akaba ari rero dusoreje amakuru yacu. Wowe uduha igitekerezo cyawe ukande like, subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi abagiye agezweho. Mwari kumwe nanjye David hano kuri channel. Mukomeze bugire byiza, turabakunda mwese neza cyane.